ikhlas on no haniri o hewtina nan kadi siɓɓe men julɓe ɓe nokku kala kaɓe woni taka ko ɓe wata nafitorde ta ko halisatan li wajhil karim ta ko herɗe laaɓɗum ɗum saabi Allah en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo famin en dina men kam o famina ɗum ɗen goliji men ɗon siɓɓe men eden inna allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazan law shi'ta sahla sahil lana umurana fa inna durusana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a o wi ma yubahu fi salat ko tawata ino dagina ka nder julde onti waɗo yubahu fi salati ma ya'ti no dago waɗugol ka nder julde ɗipi ɗe ko woni arde ɗo awalan albuka'u wa ta'awuhu wal anin ara nun ɗum ko wullugol ma ɗum woytagol ma ɗum onugol ka nder julde o wi sawa'un akana dhalika min khashyati llah am kana li ghayri zalik ɗum ɗo no fota tersi tawi woni ko onti woni wullude ɗo ma ko woni woytade ɗo ma ko woni onde ɗo ko fi Allah kulol Allah ma hina ɗum ɗo e nder ɗo deftere meɗen e fiqhu sunna li cheikh Sayyid Sabiq o wike ka ta'awwah min al masa'ib wono woytagol e masiboji wal awja'i e musindiji ma dama an ghalabatin fanni ko e foolede si goɗɗo musama joni oy ber konko ɗum manto ɗon ha wiɗa oy ɗum ɗon ka nder julde o wi haray ino dago bi hayso nokku la yumkinu daf'uhu ga neɗɗo wawatata sakkade ɗum ɗon li qawlillahi ta'ala sabu kongol Allah taw ɗon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وي مصفة في يمبي مؤيبة يمبي دفتوبة يمبي بنانا القرآن يوتو تهارم باتنا كونكين جمبي الله سبحانه وتعالى وي ستوي وني آية الله دينو جانغاني دبي يعني ستي جانغا ما بناني ɓe suuyey ɓe sujja hakken ko ɓe nani aaje ɗen ko yewti kon ko battini e maɓɓe kon ko ɗum waɗi nokki ɓe ɓanndu ɗum kon ko ɗum hoyni ɓe ɓernde nden kon ɓe sujja haray ɓe wulla ɗum ɗo woni dalil hollugol wonde ma jaka yo hara on tino juuɗe mo sujji fay sujjugol ngol ɗo ko e nder julde aray on tino wulla ne holli wondema ɗum ɗo no dagina ndi goɗɗo wulla hara kulol Allah ma mu wulla ndugo o ndu tata ko wona mu ndu wata sakkade wona muuse ndi wullinimo ha gonɗi yalti ɗum ɗum fof ino wawi wonde ka nder julde hara bonnande o wi wal aya on tashmulul musalli wa ghayrihi aya on ɗo hino mofti tawɗo no juulude e mo ala julde wan abdillah ibn shakhir ɗuttinama e oɗo sahabajo qala o maki ra'aytu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama mi ina laaɗo ɓe jamɓe kisi woni e muɗum wa fi sadrihi tayno ka ɓernde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama azir ka aziril mirjal tayno ɗum piɗɗande fatande no korkota a sikkay ko wurere woni fatude minal buka immorde e wullande sabu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wonno wullude ayi ɓe jangi ɗum oɗo hadis ino ɗum woni nelaɗo sa sallam ɓe wulli ha nder ɓernde maɓɓe nden piɗɗori wattay ko wurere woni fatude sabu hulugol Allah tawi hito nelaɗo ngon no nanade won hito wurere no wadde wur no fatirta noon hino nanoro noon e rawahu ahmad imam ahmad filli o hadise ɗo musnad makko abu dawuda kañum kan no yaltinimo imam nasai imam tirmisi ɓeɗo fof no yaltini hadise on wa sahahu imam tirmisi wi hadise on ko selluɗo wa qala aliyu maki ma kana fina farisun yawma badrin ko sen aliyu maki ala e amen e hakkunde amen ñande badri waɗɗiɗo gayra al miqdad ibn al aswad siwana o ɗo sahabajo wiyeteɗo miqdad wa laqad ra'aytuna o wi gomɗi mi yi'imen wa ma fina qa'imun illa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam tawi hay goto e amen daraki no juula siwana nelaɗo ɗum tanta sajaratin e ley leggal yusallihi nelaɗo no juula wa yabki himo wulla hatta asbaha ha weeti shahidu on ka hadise ɗo nelaɗo ko hiɓe juula hiɓe wulla tawgol hiɓe wullude on hiɓe nder julde
ɗum ɗo woni sahide wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗ ɓe wullihi ɓe juulude e rawahu ibnu hibban kañum kadi filli oɗo hadise o ka ihsan al ihsanu bi tartibi sahih ibnu hibban wa an aishata radiallahu anha maɓɓe fi hadise صلى الله عليه وسلم في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حديث يوتو في نونا رنلا رند بفجني مندن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وند نلا رب جنة كسيون مودون قال بما كن مورو أبا بكر أن يصلي بالناس نلا رماك يمر أبو بكر يجن يمبن قالت عائشة نين عائشة قال سيدنا أبو بكر سنة جنلا دون وماكي يا رسول الله كأيون لا الله إن أبا بكر رجل رقيق عند أبو بكر أو كوركو سيودو بما أنه مسوي حكين أو كو سوي كون أولي مهيوي غندي لا يملك دمعه وتاجو كتاب غندي مكودين وإنه إذا قرأ القرآن كان كو أبو بكر سو جانغي القرآن بكى أولي قالت وما قلت ذلك نينا عيسى ماكي بإرال الأندو إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر ويمي ولرال الأندو سوانا هلوغل وتا يمبين هابو جلد مكوندين بپوتي تومو بهبا جنوب وسابو الأندو كرندو وتا يمبين باكونتينير سابو الأندو سابو أبو بكر كرندو مي نلادو وتا بي accu o julna ɓay mo heewi wullugol ay an yakuna awwalu man qama maa rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama nde wonata arano darduɗo e nelaɗo ɓe jami kisoyum fa qala nelaɗo maaki muru aba bacrin falyusalli binnas yamire aboubacry yo julnu yimɓe ɓen inna kunna sawahibu yusuf onon ɓe rewɓe fof onon e o suddiɗo mo yusuf feƴƴindinno e muɗum ka qissa yusuf ɓeygu lanɗo misra nun on fof ko gootum rawahu ahmad imamu ahmadu filli hadise wa abou daoud wabnu hibbano kadi fillimo wa tirmisi imam tirmisi no filli hadise on wa saha o wi hadise on no selli e wa fi tasmimi rasul e eɓɓugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ala salati abi bacrin e julnugol aboubacry oɗo binnasi wonande yimɓe ɓen ma annahu wondude kanko fo akhbara ma annahu ukhbira annahu idha qara'a ghalabahu al-buka e hoore nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe yeetama wonde si aboubacry no janngude wullano ɗum foolaymo nelaɗo haɗali ɓe duumiɗo ɓe maaki yamiremo yo julnu yo julnu dalilun ala jawaz o maaki wondema ɗum ko dalil wondema no dagui nde goɗɗo wullata haraymo jullude sina ɗum ka nelaɗo humpitino ɗon himo heewi wullude ɓe makayno awa acce ɗon yo daare goɗɗo ngo mo wullata julna e ɗo en yawtuɗo nde toɓɓere ɗo ari ka hadise ɗo wigol inna kunna sawahibu yusuf wondema onon ɓe sonnaɓe ko on wondi ɓe yusuf bi ma'ana ɗum waywa o sonnajo wondunoɗo e yusuf on kissa mo anduɗen on sonnajo ɗaɓɓirnoɗo on yusuf hoore muɗum e nder leydi misra ɗum ɗo koye nayi en faamu wondema ko a sonnaɓe fof ko ɗaɓɓiray ɓe noon worɓe ɓen ɓe wondi ɓen ho fi hoore mum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nandintini ɗo ko laatagol wondema e onno nene aicha radiallahu anha ɓe feññini goɗɗum tawi ko ɓe feññini kon wona ɗum suuɗi ko lundi ko ɓe suuɗi kon wono tawiri noon oya sonnajo kañum kadi wondunoɗo yusuf o invite no sonnaɓen o inni sonnaɓen are mi invite on ka an tawi kan kadi ko invite ɓe kon ina invitugol ɓe tun ko ɓeygu lanɗo yoɓe ar ɗon ɓe ñaama ɓe yara o fandimo suuɗi goɗɗum tawina ɗum o feññini kon ɗum kanko o suuɗuno himo suuɗuno hollugol ɓe ɓay ɓe inde yalti e makko emo ɗaɓɓiri paykum makko ne ete kunkum fi hoore makko ɗum noon sakitike o inni wawa si Allah jaɓi ɓe sonnaɓe nde saare yi ko mi yi kon ki gariki oɗo wondi e mapa mum e ko ɗum ɗon foolimmi ha mi yiɗimo mi feeti fi makko kon kamɓe kadi mi invita ɓe wiya kono ala wiide ko are fi yi'ugol kaarijo
ko yon ara ko ɗum waɗi si tawi ay ɓe ari o ɓannaniɓe ko lesete ñaami o wi noon on sey ukhruj ilayhinna yaltutu hakkude maɓɓe ɓeye yaltutu ɓeye anndi ko ɗum ɗo wonno fadaf makko wona invitugol ɓeyangol fandare makko nden koye Yusufu yaltito e maɓɓe ɓeyi angari makko kin kamɓe tigi ɓe ngalɗa ɓe sela feɗugol mo tawa ɓe anndi sonnajo yiiɗo sugu oɗo o woday goɗɗum ko miiɗi ko ɗum wonno fandare makko nde wona invitugol ɓe ngol ko ɗum waɗi si Allah wi falamma ra'aynahu akbarnahu wa qattana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim moliki Allah oɗo wonaari ɓandinki hakkenko olama oɗo ko malaikajo ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓangin ɗo wondema nene Aicha kadi haɗirali wullandu yani julnugol Aboubacry ngol fi añugol yoɓe julnu ko ɓen maɓɓe kono ko fi nene Aicha no suuɗi toon wata yimɓe ɓen ko Aboubacry wullata kon ɓe haaɓu ɗum wona saabu ha ɓe heɓa ella e ɗum ɗon haray ɗum ɗon raɓɓinɗino ndene toɓɓere wa salla Omar salata soba seydna Omar bun al-Khattab radiallahu anhu o julno kadi ñande goo julde subaka wa qara o jangi suratu Yusuf o hatta balagha ila qawlihi ta'ala a hewti ka Allah taw ɗum yewti ɗon innama ashku bathi wa huzni ila Allah ko ande tawi ko fi qissa ko annabi Yaqub ben annabi Yusuf wonno sifade fi Yusuf konno Qur'an on addin noon ande komi woni wullitade ko suno an e yurmede an e maapa an ka Allah fa sumi anasijuhu on tuma nana ɗum hito makko kanko Sayyidina Umar bun Khattab radiyallahu anhu jaka o wullino o ɓanti hito ngon ha ɗum nani ko woni wullude kam rawahu Bukhari imam Bukhari filli hadis o wa Saïd bun Mansour oɗo kadi filli hadis o ibnul Munzir wa fi raf'i sawti Umar sawtahu bil buka no e nder ɓantugol Umar makko gonka wullandu raddun ala al qa'ilina ruttugol e ɓen wi'oɓe bi anna al bukaa fi salati mubtilun laha wonde wullandu ɗum ka nder julde bonnayde no woodi wi'uɓe wonde wullandu ɗum ka nder julde ɗum ɗon bonnayde wullugol noon Sayyidina Umar oɗo ha hito makko ngon towa ngo nano ɗum ɗon holli wondema hina gonga sina ɗum Umar waɗata ɗum o wi in zahara minhu harfan haysi karfe ɗiɗi yalti makko wona go andi haray karfe yaltori ɗum ɗon haysi woniri noon sawa on foti a kana min khashiyatillah ko e kulol Allah saabu hulugol Allah ka ko e argol qissa wano ariri e qissa Yusufu ɗo yurmede nden ari e makko anditino oya annabi Yaquba yurmirano fi hoore mum e fi ɓiɗɗo mum on tawi no wullitade yurmede nden ari e makko maka ko goɗɗum ngo wa qawlihim e wigol maɓɓe kadi ɓe wiɓe wondema innal bukaa no wullan ɗum in zahara minhu si tawi feeñi e nder wullan ɗum harfani karfe ɗiɗi ɗe tawta hina ayeje ɗe woni janngude ɗon ko goɗɗum ko yalti nder ton yakunu kalaman haray ɗum ɗo woni haala gayru musallam ɗum ɗon jaɓatake fal buka'u shay'un wal kalamu shay'un akhar wullan ɗum ko goɗɗum hunde feerere ɗum ko feerere ko wona noon yewtere ko wiyete yewtere kadi ɗum kadi ko hunde feerere en andi ka toɓɓere en andiɗo e nder nde ɗo toɓɓere en andi wondema wullugol lisugol onugol ka nder julde ɗum ɗo bonnata julde nden toɓɓere ɗimmere nden ko sayidu sabiq waɗani en ka figo sunna al iltifatu inda al haaja joni noon ko yeƴƴitagol ngol si haaju yani hara on tino ka nder julde fa an ibne abbasin radiallahu anhuma qal tinama e o sahabajo maketeɗo Abdullah ibne Abbas ɓiɗɗo bappirawo ne laaɗo yarli Allah won e makko kanko e ben makko o maaki kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallama yusalli yaltafitu yaminan wa shimalan nenaɗo natnoke e saygo o e tumago o hiɓe juula ɓe yeƴƴitori ka ñaamo e ka nano ko noon wala yalwi ono qahu halfa zahari kono ɓe woñatano dande maɓɓe nden ɓe naɓɓina ka ɓaawo ga andi telen ɗo e ɗo e yeƴƴitugol ha woñande yiltinande ka ɓaawo telen ka ɓaawo ngo woni tun hina gotum
ko wi'i ɗo kon noon ko yewnirgol ka sengo ñaama ma weñirgol ka sengo nano ɗum ɗo ko Abdullah ibn Abbas woni ko sifani en ɗum ɗo oɗo hadise no ka Musnad Ahmad juzu goto juzu arano on page 275 imam Nasai kan no fillimo ka kitabu sahwi dambugal fi gejji babu rukhsatun fil iltifati fi salati yaminan dambugal e ka o yewti ɗon fi taw niwnugol yeƴƴitagol ka nder julde telen ka ñaamo e ɗum ɗon kadi ko juzu tati yani hadis tataɓo ha e jeenayaɓo on e o imamu Nasai kadi yaltin ɗum ɗo ko wano noon imamu Abu Dawuda kañum kadi ino filli oɗo hadise nando makko o wi anna nabiya sallllahu alayhi wa sallama annabijo ɓe jami kisi woni mum jaala yusalli ɓe wonino hiɓe juula wa huwa yaltafitu ila soabi ga soɓe nelaɗo tawi hino yeƴƴitoroni telen e bange e joolo qala Abu Dawuda o maaki wa kana oɗo ko Abu Dawuda ko yewtan nen ko e makko woni iwde o wi wa kana arsala farisan ila soɓe min alleyli yahrus o wi tawi nelaɗo no immini waɗɗiɓe faadi e on ngol bange ngol joolol ɗon ɗen immorde e jemma yo ɓen ɗon ayno tawi nelaɗo sa sallam no yeƴƴitade annasi ɓen ɗon no bange muɗum o hadise ɗo kañum kadi oɗo hino yaltinimo kañum iɓe Abu Dawuda ka kitabu salati babu arruksatu fil iltifati fi salat yide demmugal yani newnede fi yeƴƴitagol ka nder julde hadise on ko 916 si on ti ɗaɓɓitoyi ɗum wiye e juzu goto on page 563 o wi wa an Anas ibn Sirin oɗo kadi fillama makko qala o maki ra'aytu o wi mi nani Anas bun Malik yastashrifu li shay on ɗon kankani mo ƴeewa goɗɗum ni kanko Anas bun Maliki o wi wo hari on kanko Anas bun Sirin o wi Anas bun Malik ino juula imo ƴeewa goɗɗum andi ƴeewgol ngol toujours ko hollugol ɓantugol gite ɗen daara goɗɗum wowo fi salati tawi mo ka nder julde yanzuru ilayhi o wi kanko imo daara o yakko woni wadde kon rawahu Ahmad imam Ahmad filli hadise on fa in kana al iltifatu li gayri hajatin kuriha tanzihan o wi hay tawi laatike yeƴƴitagol ka nder julde harayna haaju fus ɗum ɗon añaama no wiyano añano jeeya ko añaɗi ɗin ka julde yeƴƴitagol kono ko yeƴƴitagol ngol tata haaju adda e muɗum yonti yeƴƴito kono ko añugol yani añeede haɗede wona añeede harminede ko ɗum ɓenti ko kuri ha tanzihan wona kuri ha tahrima na haɗede harmugol ko haɗede añeede li munafatihi lkhushu saabu ɗum ɗon tawde haray ngol yeƴƴitagol na hunde waɗi ha on ti yeƴƴiti ɗum ɗum no riiwi hon ɗum ino riiwi yankinagol ngol riiwa yankinagol neɗɗo on wal iqbal ala Allah haray kadi no riiwi ko fewtiti kon e Allah imo fewtini hoore makko Allah fa an Aishata tuttinama e nene Aisha radiyallahu anha qalat ɓe maaki sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an iltafata amman iltafata fi salat e on gay on yeƴƴitiɗo himo ka nder julde fa qala nelaɗo maaki ikhtilasun yahtalisuhu cheytanu min salati l abd nelaɗo maaki ɗum ɗon ko jilanɗe e tawata seytane on no jilo ko wiyete ikhtilas ko ƴettugol goɗɗum e hoore hittingol ɗum wiyete wippagol ko wippanɗe ɗe seytane woni wippade e nder julde jeyaɗo on ko ɗum waɗi waɗa yonti yeƴƴito seeɗa ɗa heɓa o ciforo gokkum yankinade nden iwa tum o cifo ɗon gokkum yankinade nden iwa tum o cifo gokkum fi yo cifo baraji jeyaɗo on fof nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗum oɗo hadise imam Bukhari no yaltinimo ko kitabul azani babul iltifatu fi salat dambugal yeƴƴitagol ka nder julde wa musnad Ahmad imam Ahmad kadi no fillimo imam Abu Dawuda no fillimo ko kitabu salati babul iltifatu fi salat dambugal yeƴƴitagol ka nder julde ko wona noon imam Nasai no yaltinimo ko kitabu sahawi ka deftere fi gejji babu tashdid fil iltifati fi salat dambugal sattingol fiiɗina fi yeƴƴitagol ngol ka nder julde
imam ahmadu kañum kadi no fillimo wono noon abi darda kadi radiallahu wan abi darda tuttanama abou darda radiallahu anhu marfo an tuttanama e oɗo sahabajo tawi hadise koye makko kono ko ɓantaɗo ene laaɗo sallallah alayhi wa sallam andi si wiyama tun sahabajo on wi'i haray wayi hadise ko mawquf yani ko darnaɗo e sahabajo hadise hattuɗo e sahabajo ko no wiye hadise kono ko mawquf ko darnaɗo amma tawi hadise hewti nelaɗo haray woni marfo o wi noon oɗo ko marfo an o wi ya ayyuhannasu kono yimɓe iyakum wal iltifatu fa innahu la salata lil multafiti o wi mi rentini on kanko Abou Darda o wi mi rentini on yeƴƴitagol ka nder julde ko waɗi on ɗon julde alana wonɗo yeƴƴitade fa in gulibtum fi tatawu so tawi noon on foolama e ɗon ka nder gafte ka julde naafe fala dohla banna fil fara'idi awata on jaɓo ha foole ɗon yeƴƴitagol ngol goɗɗum wippita haqqille mon ɗen yeƴƴita ɗon hara ɗon ka nder julɗe farilla oɗo hadise kañum kadi imam ahmad no fillimo imo yaltina ko fatuhu rabbani juzu 4 page 88 raqmu hadise on ko 821 wa fi zawaidi mo kadi kitabu zawaidi kadi rawahu tabrani fil kabir on imam tabrani kadi yaltimo ko kitabul kabir makko wa fihi no toon ata bun ajlan wa huwa da'ifun kanamo ko ɓe wimo lo'ina no jeeya e lo'inɓe seeɗa hadise on ɗo ɗen cheikh albani ka tamamul minna mo ɗaɓɓiti ka tamamul minna cheikh albani page 308 o yi'e mo toon ko o détail fi makko o yewti o ɓangine idan o wi wa an anas tuttinama e anas kadi qala o maaki qala li rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maka niila iyaka wal iltifat mi rentinima e yeƴƴitagol fi salati ka nder julde anduɗo fof ko fi ko woni ka nder julde wonɗe wolde golle wonaɗe waɗeɗe ɗen ka nder julde on ti habbiri natani julde nden joni fa inna al iltifata ko waɗi yeƴƴitagol fi salati ka nder julde halakatun ko halkande yani ko perdi ko persoyinta goɗɗo kana tawi laatike wala budda feere o ala fa fi tatawwi awa taw hara ka julde gafte ka julde naafe la fil faridati wona ka julde farilla andi oɗo fillike nandomo Abou Darda e kañum filli on kañum kadi oɗo kadi imam Tirmisi no yaltinimo ko abwabu salati ka dammuɗe julde babu ma zukira fil iltifati fi salat e dambugal ko janta comme fi tego ka julde ni e o juzu makko mo jallat ɗimmo on page 484 raqmu on hadise on ko 589 imam cheikh ahmadou shakir kadi no yaltinimo ko hashim makko ko wanno noon mo yaltina kadi kam imam deftere ibnu taymiya sikki tun ka muntaka ɗeɗo fof no yaltini oɗo hadise kono e hoore ɗum ɗon fof kadi cheikh albani no lo'ini oɗo kadi ngol konngol ɗo no arino nam e o wi wa fi lhadith alharis al ash'ari وك حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي جب كسون ماكي إن الله أمر يحيى بن زكريا ألا يمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات كونغو جوي أن يعمل بها يقول تلي ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ويمر بني إسرائيل بيقول دي دو كونغو دي فيه نو يندرنون وإن الله أمركم نو يندرنون كونغو دي الله ويمريهم بالصلاة جول غونغول فإذا صليتم ستيون جولي فلا تلفتوا أي فلا تلتفتوا وتويئتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ألا نو بني يسو مكون يسو جيادة مكون كندر جولدي بما أنا يمدرنغو ويتناس بوندو كفاندا ko Allah harayno tindimo no darni yeeso mum gon kañum kadi ɓay Allah yeeso ko ɗe wawi wiide yeeso nelaɗo ma kadi sifike nelaɗo Allah yeeso ɗe wawi ƴedde ko nelaɗo siforimo ko yeeso o jifike ka qur'ana o wi waju kanko Allah subhanahu wa taala yeeso Allah ngom ɗum ɗon hara mo fewtinigo e yeeso jiyaɗo on imo darnigo ɗon ma lam yaltafit fanni jiyaɗo o yeƴƴitaki ka nder julde hara yiɓe tinodir ɗon kanko e Allah subhanahu wa taala oɗo kañum kadi imam ahmad no fillimo imam nasai imam tirmisi mo yaltinimo ko kitabul amthal babu ma jaa
babu ma jaa dambugal ko ari kon fi misli as-salati wa siyami wa sadaqa si misal julde kañum e korka e sadaqa kon noon kasum musnad ahmad mo yaltinimo ka mawaridu zaman hadise on no yaltina toon ibnu khuzaima kadi ka sahi makko mo yaltinimo ka mustadrak al-hakim on ɗum kan no yaltinimo ɗo hadise wa an abi zarrin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala tutnama wa abu sahabajo makitaɗo abu zarrin al-khifari radiyallahu anhu o maaki nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yazalu llahu muqbilan ala al-abd jiya allah seeratano fewtiti e jiyaɗo on wowo fi salati fannimo ka julde makko ma lam yaltafitu fanni o yeƴƴitake fa ida altafata so yeƴƴitike in sarafa anhu allah kadi firlito e makko allah no fewtimo fanni o yeƴƴitake o yeƴƴito tun allah kadi hucca oɗo hadise kañum kadi abou dawud no yaltimo ko kitabu salati babul iltifat fi salat imamu nasai kan no yaltinimo ko kitabu sawi babu tasdid fi iltifat fi salat ko wona noon kañum kadi ka fatuhu rabbani himo yaltina toon kono haysi tawi himo wowla e konnguɗi kono ɗiɗo hadisеji fof hayso no wodi e majji lowɗi kono ɗi ɗuuɗi si hadiseji ɗin ɗuuɗi moɓodirgol majji no wawi ɗumannade ɗi townde ɗi seeɗa par ce que abou dawuda kañum o wi ko sahihul isnadi ka makko kanko o wini oɗo ko selluɗo tugorde haha kullu fil iltifati bil wajh o wi kono ɗum ɗo fof kanko cheikh sayid sabiq o wi ɗum ɗo fof noon ko faanda ɗo ko yeƴƴintingol yeeso ngon wona yeƴƴitagol ɓanndu mum fof amma iltifatu bi jami il badani amma yeƴƴitorgol yiilugol ɓanndu mum fof ittinaka qibla wa tahawuli bihi anil qiblati e yilugol e qibla on few fo ho mubtilul li salat ɗum ɗo ko bonna e ɗon julde ittifaqan ka fottangal karama ko ɗum kanko cheikh sayid sabiq o wi ka fiqhu sunna ɗo lil ihlali bi wajibi l istiqlal saabu haray on ɗon pottini o itti ko waɗɗini kon fewtugol qibla ɓerde nden hucci o wi joni noon o raɓɓinɗini ke ɗon aren ka toɓɓere tataɓere e toɓɓe ɗe winɗen ɗon iɗen mari yewtugol fi mum qatlul hayyati wal aqrabi wa zanabir wa nahwi dhalika min kulli ma yadurru o wi wargol ko wiyete mboddi e wargol yaare e wano pirin e ko nandi e ɗiɗo piiji ko tata kala ko tata lorra e fiɗa e goɗɗo ma gattaymo ɗum ɗon fof wa in adda qatluha ila amalin kathir haysi tawi wargol ɗum ɗon ngol wani saabu ha memminande nden ɗuuɗi golle ɗen ɗuuɗi haray no dagi fa an abi hurairata anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam tuttinama aba hurayra wonde annabijo ɓe jaam e kisiyoni mum qaala ɓe maaki uktulul aswadayni ware ɓaleeje ɗen ɗiɗi tawi kon ɗum faanda yutlaqu ala al hayyati wal aqrabi e lafzul aswadayni ko wigol lafzul aswadayni on ka hadise no werlita ɗon ko werlita konngol ngol ko e yaare kañum e mboddi ko foolingol ɗin ɗon piiji ɗiɗi amma noon no huuɓiti buy wala yusamma bil aswadi fil asli illa al hayya ko kala asli tigi tigi ko wiyete aswad ko boddi par ce que ko boddi ɓuuri marde ko tata no tindini ndiɗon ɓawli wona wolle ɓaleeje ɗen kono amma aswadayni on ɗon la faandi ko ɗum ɗo o wi fi salati uktulul aswadayni fi salati ware ɓaleeje ɗen ɗiɗi ka nder julde alhayyatu wal aqrab ɗum woni yaare nden kañum e boddi ndin e yaare ndin abou dawuda no filli hadise on ɗo ɗen ka kitabu salati babul amal fi salat imam nasai no fillimo ko kitabu sahawi babu qatlul hayyati wal aqrabi yani dambugal fi wargol e boddi ndin e yaare nden imamu tirmisi kañum kadi no fillimo kake abwabu salati ka dambuɗe julde babu ma jaa fi qatlil hayyati dambugal ko ari fi wargol boddi wal aqrabi e yaare fi salati ka nder julde ko wano noon ibnu maja kadi no yaltinimo ka iqamatu salat ka dambugal fi darnugol julde nden mimde kitabu iqamatu salat deftere fi darnugol julde babu ma jaa fi qatlil hayyati wal aqrabi fi salati yani ɓeɗo ɓe buhi ɓe filli hadise on ɓe yaltinimo e ko tawata hino yaara e muɗum rawa imam ahmad ashabu sunani on no fillimo wa qala abu isa o maaki hadisu abi hurayra on hasanun sahih o wi hadise mo aba hurayra filli o ɗo ko hadise moƴƴuɗo selluɗo kanko e sellinande makko ko sellinta kon arba nayi on
toɓɓere nayi aɓere nden joni ɗo juutali ko kala kullu yaaru kon e ɗum ɗon tawa ko ŋatay yonti waru kum lekku no takko makko o ƴetta o tappa paɗon kunnu ɗon ɗum tappa mo wawi ndiɓɓude mo muñco yonti waɗum o wi ko toɓɓere nayi aɓere nden ko almasuyul yasiru li haaja ko yahugol seeɗa yaara yeeso ma yaara ɓaawo ma yaara ka ñaamo ma yaara ka nano seeɗa hara feƴƴitaali kono kadi hara ko haaju waɗi haa ɗum ɗon waɗi ina tawagol tum fa an aishata tuttinama e nene aicha radiallahu anha qalat ɓe maaki kamɓe nene aicha yerli allah won e maɓɓe kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama ne laaɗo ɓe jamɓe kisiyono muɗum ɓe laatinoke yusalli ɓe juula fil bayti ka suudu wal babu alayhi muhlaq tawi dambugal ngal baafal ngal no omba ngal ombi bimana ngal wayi ngal fali fa ji'tu kanko nene aicha o maaki mi ari fastaftahtu mi ɗaɓɓi udditanede ɗaɓɓi mi udditane fa macha nelaɗo seeni ka ɓe woni julde ɗon fa fataha li ɓe udditaninmi summa raja ila salati ɓe rutti ila musallahu ɓe seeni ɓe uttigal ɓe rutti kadi kaɓe wonni no julde ɗon kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa wasafati anna al baba fi l qibla nene aicha noon no sifi e nder sifa e maɓɓe on wondema hari dambugal ngal ko ka qibla fewti yani nelaɗo ko yeeso tun ɓe seenori ɓe udditani ɓe baafal ngal e rawahu ahmad imam ahmad fillimo abou dawuda wa nasai wa tirmisi wa hasana o imam tirmisi hadis on ko moƴƴo wa maana ko woni anna al baba fi l qibla wonde dambugal ngal hari no ka qibla no fewti no telen ka qibla ay jihataha ko bange qibla on ko telen ka qibla woni fa huwa lam yatahawwal an il qibla nelaɗo yiilaki gay qibla on o fewti qibla on ɗon ko ɗon ɓe seeni hinama taqaddama li fathi l baabi sangane laaɗon sallah sallam ɓattino fi udditugol baaba dambugal ngal wa hinama raja'a ila makanihi sangane laaɗo ka ruttino e bange mum on fo mum ɓe wo paali qibla on ɓe yi wa yu'idu hada no tindina no sembina ɗum ɗo tiiɗina nde oɗo maako ma jaa anha ko ari kon kadi e immorde e nene aicha radiallahu anha annahu kana sallllahu alayhi wa sallam yusalli ne laaɗo laatino hiɓe juula fa ida staftaha al insanu l baba so tawi neɗɗo ɗaɓɓi udditanede dambugal ngal bimana o ko salmini ma o waɗi hito fi udditane dambugal ngal fatahal baba nelaɗo udditane babal ngal ma kana fi l qiblati aw an yaminihi so tawi dambugal ngal no ka qibla wontirani ɓe ma ko telen ka ñaama maɓɓe aw an yasari ma ko telen ɓe yarayno ni ɓe uddita ma ɓe yara ni ɓe uddita ma ɗum ɓe seenoro ni ɓe uddita wala yastadbiru qibla kono nelaɗo huccata qibla o kamɓe yahata siko ni ɓe yaari ɓe yahay ɓe fewtir ni qibla o siko ni kadi ɓe kanano ɓe yaari ɓe yahay kono hara toujours ɓe fewti qibla on oɗo hadise e tabrani mo fillimo illanni haray no manti